amal tatu tina ia me se foi so se tasi lava o lo whaalongolongo mai I le nita iau mi ia le swafa o le alii o lo aia foi sura tino ia te oto I lana whaamalolonga ia me se foi o le tatou nau mai ina ia tatou mafuta e ala I le upo le atua ia me se foi le mafuta whaatasi o le ainga o keriso po le tino o keriso le nita iau o le au taitaina I tatou le tatalo o na tatou whaalongolongo le upo le atua Taitele no mātou atua le nei tai au I lo anga nei o mātou toe au lia mai le nei a so fou lau whaamalolonga lau malue mai I lo anganga pa ia o lo whaatasi a te I mātou I le aso ma le aso I le ataimi ma le ataimi I whaamanatu mai a te I mātou le soifuanga o lo mātou olai nei I le o I mātou ai ona o oe I mea malava ua e saunia mo le o langa o le tangata a o whaatalitali atu mo lo toia fio mai o le a sauni lau whanau e whaalongolongo I lau upu la mātua tua o lau upu o le e au ngale e au a awai whaatonu, whaapoto sauni e le tangata mo ngaluina le lei umalava ua e saunia mo I mātou saunia fo I loto lau whanau le ni tai au ne ia talia lau a fionga pa ia au mātou whaalongolongo atu ia te oi le ni aso whaatai foi o no so se whata whaitaulanga o lo whaapea o na tala ina ai ma tautalangi ai ma aoa o ina ai lau upu lo mātua tua ia o tawina ma faamafanafana ina ai le tino keriso le nitai au ono Yesu o mātua wole ma wala awa tua nei and we all say amen and amen I le nei vai taimi o le tatou tusi whaitau a o tatou iai le tusi leo Ioane. O tatou iai I le toi taimi o Yesu I lana ngaluenga whaatalai, o lana ngaluenga whaevangalia, o ana ngaluenga whai sa ia whaatino, ina ia whaamauni ai o ia o le alo, o le atua, soifua. A o tatou whaitauina la le tusi a Ioane, ma tatou iai I le mata upule sfulma le tolu se I mawai atu. Pe o I le mata upule na tatou wa aia I loa ua a matau na ngai le tustusinga ale apostolo a ngai le toi taimi ale Faaola. Mata apostolo le tolu na tatou whaitauina ai o lo iai Yesu I le afe au pito I lunga. O ia ma I la tau ua alofangia e ia. Leo o tatua o ina foi o na so e toa se fulu ma le toa lua. Leo lo lato iai I le toe pō. O le toe tali suanga, o le toe pō, o le tali suanga, o le tausaminga, o le paseka. So lea la o tatua iai I tustusinga ia a Ioane. Whaapea o na whaamatala ina ia te I tatou winga o lo tatua li I Faaola, o upu o tatua li I Faaola, o ngaioinga na whaatino pe na whaia e Yesu. We are now in the Gospel of John and we are at a point of the Gospel where he's writing the final few hours of Christ before his death on the cross. We find that he's having dinner in the upper room in a place where he and his disciples have gathered for the final feast of the Passover. We know that the Passover is a celebration for the Israelites and the Jews in the fact that Jehovah God had brought them out of Egypt, in which they celebrate this feast. They celebrate by cooking of a meal. They celebrate by the sacrifice of a lamb. But this particular night was unique. It was different because ultimately by the morning Jesus Christ himself will be that sacrificial lamb when he dies on the cross. So o lo tatou iai nei I le amataina o le mata pu se fulu ma le wha. This morning we will begin a new chapter, and that is chapter 14. O le mata pu se fulu ma le wha, o le atatou whaangaina le whai upu mua se ia o I le whai upu e ono. So we will be using this morning the first 6 verses of this chapter as we unfold and unpack
and understand what was happening in that upper room on this night. O I na tātou wa ai I le toe tau saminga lea a Yesu mauna so'o, e lilo I manatu ale au so'o, e malama ae le tae au, e maliwai Yesu. O le pō lea sa whaapea o na tātou wa o ina mai le mtapu se fulu ma le tolu, na mulu ai e Yesu vai o na so'o. Sa whaapea ai Yesu I ona so'o, ia o tau fe mulu ai. Fa mai fai upu e se tolu suma fa, tolu suma lima, o le mea lea e loa ai e tangata uma lava o uso o tau, pe a fai tau te fe alo fani. So o se mata upu na whaapea o na tuinatu e Yesu, I nei tangata e to o se fulu ma le to o lua, I au tau fe alo fani. O le pōfo I lea na tātou whaitawina na whaailoa e Yesu, le na te whaalataina, o ia, lea wa tātou I loa, waru ese yuta ma le tali suanga, ina ua whaape atu Yesu, o le mea e te whaia, ia vape ona whai. So this evening during dinner in the upper room, it's their last dinner. The disciples have no idea that this is their final feast with Jesus before he dies. So by the morning, he's crucified. But on this evening, it's quite different because Jesus decides to wash their feet and gives them a teaching about loving one another. This is also the evening where Judas was unveiled as the betrayer. By this time, Judas has already gone out of the room. He has left the room. Jesus has said, Judas, whatever you need to do quickly. So now it's only Jesus and the final 11 disciples in the upper room. So, o amataina tātou whaitau I le nei tae au, I le mata upu sfuman wha. O le mata upu lea, ua o wha au tuina au, o upu po o ngai oinga po wha matalanga a Yesu, e faamafanafana ai lona au so. Manatua, o ia lea o le amaliu, ai o ia fo'i lea o lo whaia le faamafanfananga. O ia lea o le a wha Sataroina, ai o ia lea o lo avatua upu faamafanafana. So this is Jesus' final night. But in his final night, he is the one that is about to die. He is the one that, come morning, he will be crucified. But he's the one that's giving the comforting. He's the one that is so concerned and worried about his disciples that he spends the next 3 chapters of John, he spends the next few hours in the upper room with the final 11, giving them words of comfort. He is so concerned about the 11. How do we know? Remember way back in the beginning of chapter 13, in verse 1, John writes that he loved his own in the world and he loved them to the end. So Jesus had so much concern and so much, his heart was preparing his disciples for his departure. So he was going to leave them, but he was concerned for them. So today I want to speak on the Saviour comforts his disciples. O le taiane nei o te whiatala noa I winga I o le Faaola o le Faaola e faamafanafana I ona so. So o le atatou whaitawina la le whaiupu mua anga I le whaiupu e ono. Mawala o tusi Samoa, le atatou whaitau whaatasi mai whaamole, and then we'll read the first 6 verses in English as well. Mawala o tusi tatou whaitau ia. Aua le atu wale o toloto. Ia o tau whaatuatua I le atua. Ia whaatuatua mai fo'i ia tea. E tele mea e nono fo ai I le maota o lo tama. Ana le ai, po ua whai atu ia te oto. O te anu I sauni se mea e nono fo ai oto. A whai fo'i o te anu I sauni se mea e nono fo ai oto. O te toe sau, o te talia fo'i oto,
ia whaatasi māu, ina ia iai outou, i le mea o te iai iau. Ua outou i loa le mea o te alu iai. Ua outou i loa fo'i le ala. Ua whai mai tonga ia te ia. Lea li ie, mātou te lei loa le mea e te maliu atu iai. Mātou te mawhaia whaape whea ona i loa o le ala. Ua whetalai atu Iesu ia te ia, oa unei le ala, male uku moni, male ona. E le alu atu lava se tasi i le tama, there we might get out. In English, please, ia. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place that I am going. Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. No one comes to the Father except through me. O le faamafanafana ale i Faaola iona so'o. E leo se taimi mua lea na whaamatala i nai le upo le atua, upu nei al Faaola ina ia whaailoa pe saunia loto o lona au so. Na tatou i loa mai le mata upo sfuma le tolu i le whai upo e tolu suma tasi wha mai Iesu wavi ia nei le atali o tangata, wavi ia fo'i le atua e ia. Sa tatou a wina i le vai aso na te nei o upu nei al Faaola na tau atu ai i lona au so o ia o le a maliu e iei le taimi o le a le ai o ia mai lātou. Le luka mata upu e iwa au lona whai upu e fast ma le tolu, ma le whai upu e fast ma le wha, o lo iai upu a Iesu whaapea, ia o tau matua whaalongolongo i nei upu, a wā o le a tuuina atu le atali o tangata i 5 o tangata. A ua le iloa i lātou le upu ua lilo ia te i lātou, o lea na lātou le langona ai, lea mea. I le mātai o sfuma le fitu alona whai pue lua sfuma le lua, ma le lua sfuma le tolu. Whai mai Iesu ina ua ui ane i Kalileia, o na whetalai atu leo Iesu ia te i lātou. O le atu ina atu le atali o le tangata i 5 o tangata. Lātou te whasi o ti fo'i a te ia, ae toe whaatu wina o ia i le aso tolu. Whai mai ona matua ti ngā ai lea o i lātou. So, a o whetalai Iesu i upu nei i le afe au pito lunga, e le o se taimi mua lea na whaalongo ai, le au soo i ia upu. A o whai malanga i lātou i le tolu ma le awhatau sanga, sa whapea o na tuinatu i Iesu o upu ma na whetalainga, e tau watu i le au soo, e iei le taimi o te le iai ia te o tau. E iei le taimi e abe e seina iau, mai la tātou mafutanga. O le loto ato o le to se fulu ma le tasi, ina ua lato i loa le Faaola, ina ia lato mafuta pea, ia so uma, ma taimi uma. Ai o lo whaapea o na o awina pe Iesu, e iei le aso e tuina tuai le atali o tangata i 5 o tangata. E iei le taimi e fasi o tia ai, le atali o tangata, e tangata. As Jesus comforts the disciples on this last night, it's not the first time that the disciples have heard Jesus mention that he is going to go away. In Luke chapter 9, verse 43-45, Jesus actually says to them, "Let these words sink down into your ears, for the Son of Man is about to be betrayed into the hands of men." In Matthew, in the Gospel of Matthew, Jesus also mentions that the Son of Man is about to be betrayed into the hands of men, and they will kill him. So Jesus has always indicated to the disciples that there will be a time that he will be removed from them. He will be taken away from them.
the disciples, a bit like us, when we have a really good fellowship or when we gather together, it is our heart and our mind, and we would always want to stay together. It's a little bit like the disciples today. They're in the upper room. Jesus is saying, my hour has come. He's indicating, I will die in a few hours. But the disciples, they're a little bit concerned. But it's not the first time that he's mentioned this. E leo se teimi mo mua lea na whetalai atu ai Yesu uo I lau teimi. Lea lai whaape ai Yesu aua lea atu vale o tau loto. O lea fiafi le nei I lunga lea fiafi o pito lunga. O lea fiafi e faamafanafana ai le Faaola I lona uso. This last evening, it's an evening where Jesus will spend most of the night comforting his disciples. So o le afiafi la le nei, o le afiafi o le faamafanafana. Manatu mua la pe ona tatou whaitawina. Whamai Yesu, aua le atu vale o tau loto, ia o tau wha tua I le atua. So a o whetalai Yesu I upu whaapea, ua vi ia nei le atari o tangata, ua vi ia fo'i le atua iate ia. A o whaanongolongo ai le au soo, whamai le whai upu e se fulu ma leono, whamai upu a Yesu. Mata upu e se fulu ma leono, whai upu e se fulu ma leono. E toi titi ona o tau leba ai mai lea iate au. I le whai upu e suma fitu I le mata upu le suma leono, tātou te mawai, mana tunatunga, ma upu na whetau talatala I ele au so. Whamai le whai upu e suma fitu, o upu nei ele au so. Pese a ele nei mea ua ia wheta laima I a te I tātou. E toi titi ona o tau leva ai mai lea iate au. O upu I e whaeloa mai ai, a o tala noa Yesu I ona au so, a o avatu e Yesu upu faamafanafana, aua le atu vale o tau loto. Pe o I o lo whaalongo ai le au so ma whaapea, se a le wingo nei upu. Whamele sfulma le ono whai pa sfulma le fitu, se a le nei mea ua ia whetalai mai ai a te I tātou. Wa mata ona whesili ngia e soo o le Faaola. O lo tau tala mai o ia, aua nei popole I tātou, aua le atu vale o tātou loto. Mana tua foi, o soo nei ua latou tu ua mea malava, ai muli ia Yesu. Wa latou tu ua o latou ainga, wa latou tu ua o latou ngaluenga, ai tuina atu o latou ola, e muli ai I le Faaola. Le matau poe ono, whai poe ono, sulma leiva, lena whaapea atu ai, Yesu, a Peteru, maona soo, ia Yesu, ua mātou talitonu, ma ua mātou iloa, o oe o le keriso, o le alo, le atua, soifua. So o tangata nei ua latou tu ua mea uma, ai muli atu I le Faaola. O latou loto foila, ina ia tu mau pea le mafutanga. Ai lea ua whaapea mai Yesu, e iai le aso e tuina atu ai le atari o le tangata, I 5 o tangata, ina ia fasiotia. Lea ua toe whaapea mai Yesu, I le awheawhe au pito lunga, aua le atu vale o tau loto. So these men that are with Jesus in this final meal in the upper room, they're hearing Jesus say, do not be afraid, or let not your hearts be troubled. In chapter 16, verse 17, we hear the words that the disciples are starting to say in the upper room during dinner. It says here, then some of the disciples said among themselves, what is this that he says to us, a little while and you will not see me? So Jesus is saying, in a little while you will not see me. How do we know? We now know that by morning he's hanging on a cross. But this evening the disciples had no idea. And yet he's saying, do not let your hearts be troubled. So Jesus comforts them with his words. O le faamafanafana mua o lo o tātou maua I le whai upo mua,
Whamai upo Yesu, aua le atua tu vale o tau loto, ia o tau faa tua I le atua. Ia o tau faa tua I le atua. O le loto ato o Yesu ina ia faamafanafana o na so'o a. Ai whamai le upo faamafanafana Yesu I le nei tai au, whamai aua le atua tu vale o tau loto, ia o tau faa tua I le atua. O le ata le au mai le Faaola I mo le au so'o, ina ia latou faa tua I le atua, e pei o na latou faa tua I le atua, e whapena fo'i lo latou faa tua, ia te ia. O le faa tua lea o lo faa tua I le au so'o I le atua, manatua o so'o nia Yesu o tangata Iuteia. O so'o nia le Faaola na filifilia mai tangata Israelu. O taule lea nei o tangata latou te loa atoa le tula fono le atua. O tangata na Faaola I fo I tonu le tausinga o sauninga a le manumalu. A o latou tausia sauninga o le manumalu ma latou tausia poloa inga perofeta le whenenga tuwai. O I tātou te iloai, o tangata nei, o loo latou tausia le whenenga o whenenga tuwai, ma latou whaatua I le atua. O so'o nei e toa se fulu ma le toa lua, o I latou nei, o loo latou alo lofa I le atua, ai latou te le ova ai I le atua. Le lefa mai Yesu, e pei ona o tau whaatua I le atua, le olo o tau lewa ai atu I ai. Fa mai Yesu, aua le atua tu vale, whaatua I le atua. Tu maulo o tau whaatua I le atua. Tu maulo o tau wola I poloa inga a perofeta a le atua. Tu maulo o tau whaatua I le atua. Ma whape atu Yesu, pei la ona o tau whaatua I le atua. Le o lo tau lewa ai atu I ai. Whamai Yesu, ia o tau whaatua mai fo'i la, ia te au. Aisea, nei toi titi, tau lewa ai mai, ia te au. Upu faamafanafana a le I Faaola a, manatua. So Jesus, in his final words, in his first comforts words to the disciples, he says, disciples, let not your heart be troubled. So Jesus is about to understand that his disciples, he's going to be taken away from them, and he's going to understand that they're going to be worried, they're going to be shaken, they're going to be disturbed because of what's about to happen. But he says to the disciples, let not your heart be troubled. Believe in God. My Bible says that you believe in God. Jesus was saying to the disciples, you believe in God. Peter, John, James, the 11 of you that are left in the room, you believe in God. How do we know that they believe in God? These men are Israelites. They're Jewish. They're Jews. Their whole lives they have kept the law. They have served every feast. They have attended every festival. They have celebrated lives as Jewish men. But as they celebrate their lives as Jewish men, they honor the Lord of the Old Testament. They honor the Lord of the prophets. They believe in the God of Israel. They believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. That is the God that they believe in. The first words of comfort that Jesus gives to the disciples is, let not your heart be troubled. You believe God. Jesus is saying, the God that you believe in, you do not see him, and yet you believe in him. So Jesus then says, you believe in God, believe also in me. Amen. Jesus is saying, so when you do not see me, you still believe in me. What amazing words of comfort, Whamai Yesu I whai pumuamua, ia o tau whaatua I le atua, ia whaatua mai fo'i ia te au. Iona to e teimi, whamai na ia lofa ia te ilato, ua o'o I le ngataanga. So e ui lava o ia lea o le a whaasata roina, ai o lona loto atoa, na ia faamafanafana. E ui lava o ia o le atu ia o na lima I whao,
ma sasaina lona tino, ma faamatauina, ma faaleangaina, ma faamaina. Ai o lona loto atua, ina ia faamafanafana I ona tangata. Wa ia alofa e o'o I le ngataanga. Even though he's the one that's about to be crucified, even though he would be slaughtered like a lamb, even though his hands would be thrusted with nails and his side with a spear, but yet he's the one that's willing to comfort his disciples. O le si faamafanafana fa mai Yesu, ia o tō faatuatua ia te au. O le mānei o le faamafanafana o le li Faaola, nei o ana upu nei a whaia I lunga le awhiawhia o pito lunga, o I fo'i nei a tuu mai ai I le ausoo, le hanganga pa ia. Ioane mta pesuma whawhai pue luas fuma leono, a o le fesoso ani, o le hanganga pa ia lea, e awina mai e le tamā I lo iwa. A o ia faamafanafana atu I lona ausoo, o ina ia tuuina atu ai, le fesoso ani. Fai upu e, mata upu suma lima, o lona fai pue luas fuma leono, amali o mai le fesoso ani, o le o te awina mai a te o tō mai le tamā, o le anganga lea e tupu mai ai le pumoni, o le mali o mai le tamā, o ia lava e moli mau ia te au. Fa mai Yesu, o te le tu ua o tō o mātu oti. O le matautia le nā o le faamafanafana o le ali'i Faaola, e nate le itu o lafo ina ona tangata. Fa mai le faipuna suma valu I le matau pe sfuma le wha, o te le tu ua o tō o mātu oti. Ai fa mai a, na ia awina mai le nganga pa ia. Faipu e fitu I le matau pe sfuma le ono. Ai pe tai au, o le upu moni lava o te whai e tua iate o tō, e a ngā ia te au pe a ualu ese, a wā a whai o te le anu ese, e le maliu mai le fesosoani iate o tō. Praise the Lord. Le nganga pa ia la leo lo tatou mafuta nei mai tatou. O I tatou malava, e mawhai o na o whaape atu le nei tai au. O I tatou o lo awala mai e upu faamafanafana a le Mesia ma le Faaola iate I tatou. Au tala noa le Faaola I ona soo, a o whaape atu, toi titi o na tuina atu leo le atali o tangata, I lima o tangata, ina ia fasi o tia. Ai wha mai Yesu, ia o tau whaatuatua I le atua, ia o tau whaatuatua mai fo'i a te au. O te le, tu ua o tau. A lea ua awina mai le anana pa ia, le nana pa ia lea e awina mai e le tamā I loo wingoa. Le nana pa ia lea na te moli mau mai, I le upumoni o le maliu mai le tamā o ia lava e moli mau ia te au. Le nganga pa ia le wha mai Yesu o le maliu mai o le fisosoani ia ia te o tō. O le o te awina mai ia te o tō. Le nganga pa ia le o lo tātou mafuta nei I le aso ma le aso. So Jesus in his other words of comfort, he says, believe in God, believe also in me. And in saying those words of comfort, he also gives the disciples the message of the Holy Spirit. We see in chapter 14, verse 26, he says, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Chapter 15, verse 26, he says, but when the Helper comes, when I shall send to you, from whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father. 16 verse 7, nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. He says to the disciples, it's to your advantage that I do go away. Why? He says there, for if I do not go away, the Helper will not come to you. And now we know that the work of the Helper, the work of the Holy Spirit, is present here with every believer and with us every single day. Amen? So, I le whaiupu mua le nei tai au, o tātou I loa ai, au sauni Yesu I lona maliu, au sauni atu o ia e whaamatauina, masasaina, na ia loto ina ia whaamafanafana,
I lona au so'o, ma whape atu, aua le atua tu vale o tau loto, ia o tau whaatua tua I le atua, ia whaatua tua mai fo'i ia te au. Manatu e lua, e maua I le whaipue lua ma le whaipue tolu. Can we read the second verse and the third verse? Maulfa Samoa, ia. E tele mea e nonofo ai I mau tau tama, ana le ai, o whai atu ia te o tau. O te alu e sauni se mea e nonofo ai o tau. A whai foi o te alu e sauni se mea e nonofo ai o tau. O te toe sau, o te talia foi o tau, whai asa masima. Ina ia o tau, ina mea o te ia. Second and third verse, ia. Verse 2 and verse 3. My father's house has many rooms, and if that were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Manatu e lua, e maua lea I whaipule e lua ma whaipue tolu. Ua whailoa mai e Yesu le langi. So ele ngata ina ia faamafanafana ia te ilato. Aua ia whailoa tu fo ia te ilato le langi. So Jesus not only comforts his disciples, but he also reveals to them heaven. And that's what we read in verse 2 and verse 3. Whamaile upo Yesu I whaipue tolu, o te toe sau. Jesus says to his disciples, even though I'm going away, but I will return. He says in verse 3, if I go and prepare a place, I will come again. So I tātou te mawai upua le li Faaola, pei ona whaamaoni e Paulo I lana tusi Filipi, whamai Paulo I le tusi lea, a wā o lo tātou no umoni ua I le langi lea, o lo o whaatalitali mai ai I tātou I le Faaola, o lea lii o Yesu Keriso. So here Jesus introduces as part of his comforting words to his disciples that there is a place. This place is called heaven. This place is a place that his Father has prepared. O le mea lea o lo whetalai mai a Yesu, wa tatu I loa nei, o le langi, whamai Yesu e tele mea e no nofo ai I le maota o lo tamaa. I ana upu faamafanafana I lona au so'o, e le ngata ina ia whaape atu, whaatuatua I le atua, whaatuatua ia te au. Ai whamai ia o tau, ia mafanafana foi o tau, a wā o loo iai, le mea e no nofo ai o tau, I le maota o loo tamā. Amen. O le tai aone nei, o loo whaamanatu mai e Yesu, e awala I ana upu fola, e awala I ana upu faamafanafana, e iai le nofoanga ua saunia mo I tātou o e talitonu. Whamai upo Yesu e tele mea e no nofo ai I le maota o lo utama. A o popole loto le au soo, a o whaalongo le au soo, o lo whaapea mai ale Faaola o le a ave e seina o ia I lala atou mafutanga. Ai whamai Yesu I le siana upu faamafanafana, e tele mea e no nofo ai I le maota o lo utama, ana le ai, po uwhai atu iate o tau, o te alu e sauni se mea, e no nofo ai o tau. O lo whai loa mai ai upo Yesu, le tala e winga I le langi. O le langi o le nofoanga, o le langi o se nofoanga, ua whaamatala ina manino mai e le ali Faaola. O lo whaamatala ina foi e le tuspa ia. Praise the Lord. So in verses 2, Jesus says not only that he comforts his disciples and telling his disciples, commanding his disciples, do not let your hearts be troubled. He says, believe in God, believe also in me. But then he also goes on and says, in my Father's house are many mansions, or many rooms, or many dwellings. He's also indicating here, as part of his comfort, he reveals to the disciples that there is an eternal home. That even though they will not see him any longer,
but there is an eternal home, and that home is his Father's house, otherwise known as heaven. He says in verse 2, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Number one, heaven is a place. Heaven is a real place. In 1 John chapter 3 verse 2, and I'm going to quickly go through those verses that are on the screen. The first part about this place is that heaven is where we will see Jesus just as he is. We will see the Savior face to face. In 1 John chapter 3 verse 2, it says, "Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we will all be like him, for we shall see him as he is." O le winga mua o le langi leolo e whaatalitali e, ma le langi leolo o whitalai mai e Yesu I ona so I le tai au le nei. Tātou te maua I le mua le Ioane mtau koe lua, mtau koe tolu whai koe lua, whamai ona fōlinga mai lea o I tātou iate ia, a wā tātou te iloa, tino ai lava o ia. O le winga mua le langi lea po le nofoanga o lo whaapea o na faamafanafana mai a Yesu, ia te I tātou I le tai au le nei, tātou te iloa tino ai le Faaola. Amen. Le aso lea o lo whaapea o na tuli matai e tangata talitonu malava. Le aso e toia fio mai ai le Faaola, tātou te iloa tino ai. O isi whamatalanga o le langi tātou te maua I le ngalu whaalinga. Whaalinga o lona mtau koe lua su matasi, male mtau koe lua se fulu male lua. There are pictures of heaven that are described in Revelation chapter 21 and 22. And we're just going to have a quick glimpse over those verses. In chapter 21, verse 11, it talks about heaven and having God's glory. Ile matau koe lua sumatasi whau koe sumatasi, o loo whaamatala nai I le langi, o loo iai le pupula o le atua. Whau koe sumatasi o matau koe lua sumatasi whaitau, wa iai le pupula o le atua, o lona pupula foi, e pei o se maa tāua lava. In Revelation chapter 21, verse 11, it describes heaven as a place where God's glory is revealed. In verse 11 it reads, "Having the glory of God, her light was like a most precious stone." Heaven's light was like the most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. In verse 12 it says that heaven has 12 gates. Also she had a great and high wall with 12 gates and 12 angels at the gates. In Revelation chapter 21 verse 12 and 14, in verse 14 it says that heaven has 12 foundations. In verse 14, e se fulu malelua. Wa iai foi moa o le au apostolo ale tamai maa moe e toa se fulu male toa lua. Talks about the 12 foundations, and it actually says that the 12 foundations on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. So this is the same 12 with Messiah in the book of Acts. But in the same room on the same night, Jesus is saying, I have prepared a place. My Father's house has many rooms. O le langi fo'i fa mai le fai pue fa. Alona fa matau pue lusu matasi alona fai pue fa. Fa mai ele toe mawai ni loi mata. Fa mai ele ai fo'i se oti. Fa mai o le langi fa mai ele ai se fa anoa noa. Ele ai se awe.
E le ai se toi puapua ngā, a wā ua mawai atu mea uma. In heaven, verse 4, it actually tells us that there is going to be a few no mores. It says, and God will wipe away every tear. There will be no more tears. In heaven, it says that there will be no more death. It says there will be no more sorrow. There will be no more crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. That's the heaven that Jesus was describing to his disciples. When he was comforting his disciples, he described a place that his Father had prepared many rooms. O le langi lea whai mai Yesu I whai puetolu, aia whai o te anu sa uni se mea no nofo ai o tau, o te toe sau, o te talia foi o tau, ia whaatasi ma'u. Heaven is the place where Jesus says in verse 3 to his disciples, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Praise the Lord, believers, that if we believe in Jesus Christ, that if we are comforted by the presence of his Holy Spirit, we can also be comforted today by the fact that we are waiting for the reality of heaven. Amen? Ile nei tai au, o lo faamafanafana Yesu, o lo faamafanafana mai fo'i, le Faaola ia te I tātou, I tangata tali tonu, aua le atu vale o tau loto. E ui lava ina whaamatau mai le lalolangi, ma mea ma lava e fōlinga mai e whaamatau mai I le tangata tali tonu. Ai whamai Yesu le tāone nei, aua le atu vale o tau loto. Whamai ia o tau whaatua I le atua, ia whaatua mai fōi ata. Au lea fōi waftala noa mai le ali I Faaola I le nei tai au, I le mata o fie o le moni o le nofoanga o le langi. Whamai o le langi o le mea ua saunia e lona tamā. Whamai e tele mea e no nofo ai I le maota o lou tamā. Mana ia I o lea ata a, o lo tātou tuli matai malawa I tātou le tangata tali tonu. Ai manatua, e iei foi lesi nofoanga a. Remember that there's also another reality. The other reality is hell. And Jesus also teaches about hell. As real as heaven is, hell is also real, reserved for Satan, the devil, and his angels, and those who do not believe. Amen. Paina muli o tatou launga le ni tai au, e maua I le whai pue wha, se o le whai pue ono. Si tatou whai tau mai whaatasi wha muli, o tau I loa, ia. Mea o te alu iai, o tau I loa fo I le ala. Ua whai mai tō mai a te ia, lea le iei. Mātou te rei loa le mea e te mai watu iai. Mātou te mawhaia whaape whea o nei loa o le ala. O whetala I atu Yesu I a te ia, o a o nei le ala, male o pumoni, male ola, e le alu atu lava se tasi I le tamā, pe a le ui mai a te a. 4, 5 and 6, please, ia. Amen. So now Jesus comforts his disciples. He's asking them and commanding them, do not let your hearts be troubled. Number 2, he's telling them to trust the Father, to trust also in me. Jesus now reveals that there is a place. My Father has prepared many rooms in his home. He reveals to them heaven. But now Jesus reveals to them the way. I le nei tai au, o tātou whaalongolongo, I le faamafanafana o le Faaola I ona so'o. Ma wa ia tau atu ia te I lātou, ina ia tū mau pēr I le whaatuatua, I le atua, ma whaatuatua ia te ia. Lua, ua whaamatala e Yesu e iai le nofoanga o le tangata tali tonu. E tele
nofoanga i le maota o lona tama, e tene me no nofo ai, i le maota o lona tama, ua whaamatala mai winga o le langi, ma le nofoanga mo e talitonu. A le vaenga muli muli, ua whailoa mai fo e Iesu i ana upu faamafanafana, e iai le awala, e iai le awala i lea nofoanga. Whaipu e whaafa mai Iesu, ua outou i loa le mea o te alu i ai, ua outou i loa fo'i le ala. Tolu ma le awhatau sanga o maafuta Iesu ma ona soo, lea ua latou tau nuu mai i le toe pō. Lea ua latou tau nuu mai i le toe tau saminga, i le toe teini, ma lama le tae ao, whaasa tau roina. Ai whamai Iesu i lea pō, whamai ua outou i loa le mea o te alu i ai. Whamai ua outou i loa fo'i le ala. A tonu ma le awhatau sanga o whaalongolongo, nei alii, nei so i upua Iesu. Le mafu ai ona whaape atu Iesu, ua outou i loa le mea o te alu i ai. Ua outou i loa fo'i le ala. So 3.5 years, Jesus is with these men. He's with the final 11. They're in their final meal. They're hearing him talk about leaving. He's talking about departing from them. He's talking about no longer being with them. He's now comforting them with words of encouragement and to keep believing and for them to understand that his Father has a house and there are many rooms for those who believe. But now Jesus shares with them that there is a way. And he says in verse 4, where I go, you know, and the way you know. Jesus' heart is that they've been with me for 3.5 years, and by now they must know that I am the Son of God, that I am the Christ, the Son of the living God. But then someone asks a question in verse 5. Ona fesili ai leo se tasi la to o tangata lene fesili o le tangata po le so e ngoa ya toma. Toma lea lena faila na fesili le matau po e lua se fulu i le toitu mai o Iesu. Lena fesili ai toma i ona so o mawaya se valu a o toma o le tasi o to sfulu ma to lua e ngoa ya titumo e le iai o ia mai la to. Ona whai atu leo so uma ia te ia. Ua mātou i loa lea li. Ina ua tautu mai Iesu e whamai toma a whai o te lewa a iatu i ona lima i mea na tutu i ai whao. Ma tuula o tamatama i lima i mea na tutu i ai whao. Ma tuula o lima i lona i tu o te le talia lava. Le toma lava le tasi. Le toma le tasi na le talitonu i le toi tu mai o le ali i Faaola. So le toma lea na fesili i le mata upu le suma whawhai poe lima. Whamai toma, lea li e, mātou te le iloa le mea e te maliu atu ai. Mātou te mawhaia whaape e whea o na iloa o le ala. Tōru ma le awhatau sanga leo lo au awina e Iesu o na soo. Lea ua oo i ona toe teimi. Lea ua sila fia e Iesu ua oo i ona toe itu la. Ai whamai fisilia toma, lea li e, mātou te lei loa po whea e te maliu atu i ai. Pe ma whaiwha pe whea o na mātou i loa o le ala. So this evening is his final evening with his disciples. And he says to the disciples, you know where I am going and you know the way. But in verse 5, Thomas asks a question. This is the same Thomas that is commonly referred to as doubting Thomas. But he's the one after Jesus' resurrection. He doesn't believe that Jesus has resurrected. And the disciple says, hey, we have seen the Savior. And he says, if I do not put my hand where the nails were pierced and on his side where the spear ran through, I will not believe. This is the same Thomas. But listen to his question in verse 5. Thomas said to him, Lord, we do not know where you're going, and how can we know the way? O le faamafanafana muli muli, o le tuina atu e Iesu
o upu ma le tali atu I ona so'o, le awala. In his final words of comfort for today, Jesus actually responds to Thomas's question. It's quite an important question to ask as well. We must ask that question. Jesus, how can I know the way? All of us can ask that question this morning. How can I know the way? Jesus, what is the way? You're talking about this place. You're talking about this mansion with many rooms. My Father has prepared many mansions, many rooms, many dwellings. And Jesus says, you know where I am going. You know the way. Thomas asks, well, Jesus, how can we know the way? O na tali lea o Yesu, whama Yesu, o au nei, o le ala, male upumoni, male ola. I lea lua tu lava se tasi I le tama, pe a lewi mai yatea. Jesus answers with one of the most famous quotes in the Bible. Thomas asks, how can we know the way? And Jesus answers, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. In Jesus' final words of comfort that I want to talk about today, I want to talk about the fact that Jesus reveals the way to his disciples. And he's revealing that way to us today. That way hasn't changed. Ele suia upu ale ali'i Faaola. Ina ua fesili toma ma whapeatu toma. Ma tote ma whaia whapewhea o nei loa o le ala. Wha mai le tali o a unei le ala. Male upu moni male ola. O le o a unei lea. O le o a unei lea lona ono. O lo o iai I tustusina a Ioane le apostolo. Manatua le o a unei mua o a unei o le arito le ola. O a unei o le malamalama o le lalulangi. O a unei o le whaitutoa. O a unei o le leo ma moe le lei. Ma le o a unei o le toetu ma le ola. So this I am is one of 7 I am statements written in the Gospel of John. And this is the 6th one in his writings. The first one is that I am the bread of life. Second one was I am the light of the world. Third, I am the gate. Fourth, I am the good shepherd. 5, I am the resurrection and the life. But today Jesus answers Thomas and he answers the question, how can we know the way? Jesus says, Thomas, disciples, here are my words of comfort. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus says that I am the truth of God. Manatua le Ioane mua alona fa upasuma fa mai Yesu o au o le upu moni. Ale fa mai le Ioane mua fa upasuma fa ua tumu o ia I le alofa tu noa ma le faamaoni. Fa mai Yesu o au o le ola. Le fa mai Ioane mata upu mua alona fa upu fa sa ia te ia le ola. Sa upu tolu alona fa upu sfulu ma le 5 Olo iai upu whaapea, ina ia le whano se tasi e whaatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola e wha bavau. Ioane sfuma tasi, a luna whai upu e lua sfuma le 5, o lo tala noa mai o ia o le ola. Lua sfuma 5 whaapea Yesu, o a unei o le toe tu ma le ola. So Jesus says, I am the truth. And in John chapter 1 verse 14, he says there, and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. John chapter 1 verse 4, it says, in him was life. And it talks about the fact that he is the life of God. John chapter 3 verse 15, he says there that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. We switch over to John chapter 11, and Jesus says, I am the resurrection
and the life. So when Jesus says to Thomas, Thomas, I am the way, I am the truth, and I am the life. Here we also hear the words of Jesus. O I fo I tātou te whaalongolongo ai upo Yesu ina ua whaapea mai o ia o a unei o le ala. Ina ua whaapea mai Yesu ia Nikodemo. A wā ua whaapea lava o nā alofa mai o le atua I le lalolangi. O le alofa lea o le atua e mō tangata uma. Ai whamaila ia upo Yesu. Ina ia le whano se tasi e wha tua tua ia te ia. O I tātou te maua mai ai, o le alofa o le atua e mō tangata uma. Ai nā le tasi lava le ala I le tama e mō e talitonu ia te ia. O le mafu angalana le whaapea mai o Yesu I le tai au le nei o au nei o le ala. Tasi le ala I le langi, e tasi le ala I le tama, e le tele ni awala e pe ona tātou whaalongolongo I le tele o talitonunga. Whaapea o ngā luenga le lei, whaapea o le whai o nisi o ngā luenga. Ai o le tai au le nei, o loo wha mautu mai e le ali I Faaola, e tasi le awala I le langi. Wana o Yesu. Ioane mtau pa se fulu, whai po iwa, o loo whaapea upu nei. O au nei o le whai tutoa, a whai e ui mai se tasi ia te au, e Faaola ina o ia. Pa mai le mātai o mtau koe fitu, a lona whai koe se fulu ma le tolu. Ia o tō ulu atu I le whai totoa, ba api api. A wā e wā tele le whai totoa, e lau tele fo'i ala, e tau atu I le mālaia, e toa tele fo'i la tō o e ui atu I ai. A wā e wā api api le whai totoa, e lau I titi fo'i le ala, e tau atu I le ola, o ai le whai totoa, o Yesu. So I le tai aune nei, ina ua whaapea mai Yesu le tali a toma, toma, o au nei o le ala, upumoni, ma le ola. So Jesus declares this morning to Thomas. Thomas says, Jesus, how can we know the way? Jesus declares and he says to his disciples and to Thomas, Thomas, I am the way, I am the truth, and I am the life. He says there in Matthew chapter 7:13, he describes the narrow gate. And I'm just going to read those two verses for us this morning. Jesus says, enter by the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 14. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Jesus says, I am the gate. He says this morning, I am the way. He says in Matthew, enter by the narrow gate. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. Brothers and sisters, this morning, as believers, I pray that because you believe, that you can confidently say that you will enter through the narrow gate. If not, if you are still asking this morning, like Thomas, how do we know the way? May we make the gospel clear for you. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Whai wina tato mtau pule ne taiao, ile tusi le anga luenga mtau kwe wha whai kwe suma lua. O le swafo Yesu ke riso le Nasareta, le launga a Paulo, a Peteru, fa mai upo le launga, e lea I fo I se tasi ua iai leola, e lea I lava se si ngoa I lalo o le langi ua foa ina mai I tangata, e mawhaia o na Faaola ina o I tātou. I finish off with the words of Peter in Acts chapter 4 verse 12 regarding the name of Jesus Christ. He says, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So when Jesus says this morning, brothers and sisters,
an answer to Thomas. How can we know the way? May we all say that Jesus is the way, the truth, and the life. Pe ona fesili toma ile ni tae a Faaola e fesili fo I le fesili. Na ele loi tātou po ai e tali tonu a wai ele tali tonu a. Ai o upo le atua lo whapea mai I le nei tae au. A Faaola e fesili pe o toma. Whapea wheo no mātou I loa le ala. Ia e mauti noa le tali o lo tali ai le ali Faaola. A wai le suia le tali lea. Whamai Yesu. O au nei le ala upumoni maleola. I lea luatu lava se tasi le tama. Pe a leu I mai ia te au. Whai wine tātou le ni tai au le te talo. Tātou tūlai whātasi mai. Tau ine ia whaamanuia le atua ia te oe. Fesosoani fo I le anganga o le atua. Ina ia whaalawa I tele le upua le atua. Ma whaamalusia I lo sāwalinga I le nei. Vai taimi o le olanga. Amen. Let us pray. And then we will hand it over to Dad. Tātou te talo whaptai tele tama. Lo wanga le lei. Lo upu. O whaalongo ai le ni tai au. Mo mātou whaalongo. I upu alo mātou Faaola. O au nei. Le ala. Upu moni. Maleola. Tama. O whaalongo I nei upu. Ma ua o tani tonu. I lo uloto. I le maliu o lo alo pele o Yesu. Father, I thank you for the word that I've heard today. Jesus says that I am the way, the truth, and the life. And Lord, I pray today I believe. Today I confess that I am a sinner and I repent of my old ways and I turn to you. I thank you for my salvation and my Lord and Savior, Jesus Christ. In His name I pray. Now and forevermore. Amen and amen. Whataita mai le ni tai au, whai mina lau upu, pe ona tu inatu ia te oe, whaptai ono lau whaamanuianga ia te I mātou, o mātou maua le nei awanoa, mātou te whaalongolongo ai pēr, I le aso sā, ma le aso sā, I lau upu, a o mai ia te I mātou. Via oe, nei maso o mai o whaamavau. Amen.